Good morning, everyone. This is Orobo Bible Reading Platform. Today, I'm reading Matthew chapter 5, verse 28 to 30 in Orobo language. Obi Matthew Uyomi Ronyin Iyunrin Awo Ronyin Ujegbenrere Rite Ogban. Verse 28. Eke vovo metakewene kokpo roni aye re okpofa oparu rodeje ye uduro ve uduroyin nure. Verse 29. Erowen danere oweshe ruonu rone uwe oma kidie oyoma kewe rere erowen ru nore ekromawen ejobi degru. Verse 30. Oborinwen danere oweshe bronu rone uwe oma kidie oyoma kewe rere obonwen kru nore ekromawen ejobi dekpo orore igbe veri. Thank you.